vha kha ḓivha vho thetshelesa mafhungo kha Bellren News one vha tshi khou vhaleliwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Ri thoma mafhungo ashu ngo lavhelesa ḽine ḽa ri shango ḽa Amerika ḽo ṱunḓa zwipuka zwa ḓaka zwifhaṱo biḽioni 2.8 kha miṅwaha ya 20 yo fhelaho. Izwi ndi u ya nga mawanwa o gandiswaho kha Journal ya Proceedings of the National Academy of Sciences. Zwiṅwe zwa zwipuka zwa ḓaka hu katela zwitshimpanzi na nngwe. Tsedzuluso ntswa yo bvisela khagala uri zwikhwekhwethe zwa u rea khovhe zwi khou shumiswa u tshimbidza miṱuvha ya nngwe u bva kha ḽa Malaysia u ya shangoni ḽa Vietnam. Vhasedzulusi vho shumisa data u bva kha vhathu vha 53 vha re na nḓivho ya kutshimbidzele kwa zwikhwekhwethe na thengiso ya zwipuka zwa ḓaka. Tsedzuluso yo gandiswa kha Journal ya Trends in Organized Crime. A khou guma ngorali mafhungo kha Bellren News. Maṅwe mafhungo ndi ane nda ḓo vhaela one tshifhingani tshiḓaho. Ndaa.